Emi, o şu çeken posturdasın. Ya Allah. Vah. Bu Sultanчиктин ээси жаш эле бала. Султан деген бала болчу. Ушул ат саткандан кийин ат келбей атат экен. Биздин айылдын эң күчтүү аты да бу. Султанчик. Султан деген баланын аты болот. Кийин Султанчик болуп калды. Ал Султан бул атты саткандан кийин эч бир ат туш келбейт ага. Жакшы ат алышым керек деп жүрөт. Aysta bu kança bolup kaldı jaşı? 6 asый. 10 aydı eken. Zayreke'nin үйүнөн чыккан кулун bu. Zayreке жанагы былтыр миллиондорду койду го, жана сокур миллионду. Экинчи үйүрүнөн небересен. Ошол үйүрдөн чыккан. Эң кичинекей кулун ушул болгон экен. Кийин эле өрт болуп чыга келди бул ат. $400.000 alınıp $22.000 чейин чыккан ат. Yaxşı gelip aldınız mı? Gelip aldık, salam. Hazır kança bege koyulat? 18. 18. Belki Melisaka gelsele koyat ekemiz da. Şart koyalım oldu. Yaxşı beş var. Belki xanga köp bolup atap eкен alacak da? Goga kaldı. O kaçtı o? Ana şavanın üründen bir bege gelet. Anan koyulat. Beyler kamal turab azır ha? Yok yok. Aydap kelet anda. Yok boşver onu da kısım yapalım. Mana. Beyler öte jakşı. Açık koy lan hey. Bu Melisaka. Melisaka? Ana şavanın balası. Жылкычы. Жылда ушинтип бул бээсин өзүнүн бээсинен бөлүп алып келип кошот. Бул ошо жанагы Тораттын кыздары бул. Ооба. Каны. Кыргыз бээ. Чоңдору. Kaladan acıdı mesela. Ya. İçindegisi kakıdan mı? Kakıdan o. Былтыр какыга. Oyunda kal değil. Var mı? Жана Жакаканын какысы. Хандын баласы. Ошондон ичиндеги. Бу бей канчанчысын туйт ака?
6-cı, 7-ci ola soğuk oldu. İçindeki ha? O içindeki. Siz hazır bulacak tost durun aka. Kuvanoç Sultançık'ta koy versin hem. Şuradan ben de koyayım. Şuradan de. Uy yok. Ötte çatak beken. Şu karatın devresi oldu sen. Karat tepkende. Ha. Baba oruçtu, gördün mü oğlum oruçtu? Şurası, olsun şeytan. Ya bu çoğun жылқы içine dele saqtap koyat. Bilbey kalasın. Былтыр da bir şunday çoğun beni kısır eken dedi gele keyin tuğanda. Oşentip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 B болып тұр. Бүгін 1 апрель. Азыр Sultançık'ta koy berебиз. Былтыр кайсыл айгыр жүрдү? Tutturan 7 yıl atıcı karabil. А, карабил бе? Sultançık былтыр курукта турган эле. Андан мурунку жылы коюлган эле. Кулундарын саттыңыз, а? Bunları sattım. Ha. Ana, Sultançıктын балдары жакшы кетет ушу. Өчүрөт ал. Sultançıktı деп bu Sultan деген баладан келген. Бул ат түбү Зайраканын үйүрүнөн чыккан Sultançık. Bu Zayrakanın korosundan o ilgerten kulunдар кетчү экен чет өлкөгө. Барып жакшы жарап, дагы кайрадан сурап келген күндөр болгон дейт. Ал дагы чынында жакшы айгырларды коет, линиясы бар айгырларды коет. Таластан алып келип койду былтыр Соқыр миллионду. Экинчи үйүрүнө мендегини койду Соқырдун кызынын баласы болчу. Ал Алабукага Канибек бай экөөбүзгө кеткен. Ал быйыл үйүргө коем деген аны. Мына. Азыр кубаныч досум Sultançık'ta ичкерден кой берет. Айгыры дагы өтө жакшы. Башка айгырларды өзүнүн коросуна жеткизип келет да бул. Bu Melisaka da bugün koyat, kakını koyat. Özünün үйүрүнө. Kakıga көп болуп калыптыр. Бе. Анан буну өзү Sultançık'a коет. Ар дайым эле. Былтыр Sultançık коюлбай ошо какыда жүрдү. Быйыл Sultançık кайрадан үйүргө коюлуп атат, кайра бул жака келди. Edeka kulundu kançaga sattı bu Sultançık'tın balasın? 160. 160. Hoş koy gitti ha? Hoşuma gitti. Bul Sultançık'ta göğünçe 60 falan minde oşal çavat. Bakalım başım boyu. Allah. Emi, o şu çeker tostur dostum.
Ya Allah. Bu Sultanчиктин ээси жаш эле бала. Султан деген бала болчу. Ушул ат саткандан кийин ат келбей атак дейт. Кече күнү биз 300 миң деп бир ат чыгардык го. Ошого кардар. А Султан ат алайын деп Россияга иштегени барыптыр. Ака ат алганы келгем дейт. Ошол жерде атты мага бергиле, ошо 300 миңге алайын дейт. Бирок бир айдан кийин кылып берейин акчасын деп атат. Биз дагы ошого бере турган эле болуп турабыз. Бир ай деле өтүп кетет. Ушу жакшы ат кылып минсин ушу бала. Бүгүн айгыр коюп барсам, болду келип алып кет деп айтам. Ona al. Yaşına gelsek 6 asıy oldu. Sultançık. Sultançık'ın атасы Торат болгон. Жакшы ат. Зайрак айтып калат. Эне тарабында ошо Дакандын каны бар. Дакандын кыздары. Мен ошо былтыр үйүр кой бергенде, койгону барганда айтып берген. Даканды кантип өлтүргөнү жөнүндө. Бу атты раса багып алып жакында айгыр коем деп шам болуп калган дейт. Бастырып кетип атат элем, шамал болуп кетти дейт. Жанагы тикенектер болот кадыр дагы. Тоголонуп келип атка жабышкан экен, сайылган экен. Бирөө туалет казып койгон экен. Үркүп кетип ат чуркады дейт, ошо туалетке түшүп кеткен экен. Дакандагы Зайрака өзү дагы. Кийин Зайрака өзүнө келип туруп аттын үстүнөн түшкөн экен ал. Ат ошол боюнча кете берген экен. Ошентип Тора Дакан үйүргө коюлган, ошол жерде өлгөн Зайраканын колунда. Ошонун кыздары дейт үйүрүндө. Негизи эле көп аттар чыгып Зайраканын колунан чыгып барып жакшы чуркап жүрөт. Чогултуп алды го баарын. Ушундай тарыхы бар бул аттын. Geçen günü ушул үйүргө коюлат деп койсом, бул ат сemiz го деп жазгандар болгон. Жанагы жашы жетип калган ортодон өйдө аттар бар го, өздөрүн кыйнабайт да булар. Алан жаш аттар болсо, аларды semiz койгону болбойт. Kulundарды чыгарабы, чыгарбайбы? Алып жүрө берет, Жакшы экен. Азыр мындан кийин аюуну коебуз. Өзүбүздүн үйүргө. Ага аю коюлат, азыр буну кой бергенден кийин. Ал ошо жогорку королор дагы өйдөгө жүрөбүз. Мага мына бээ жакты, мына көк бээнин нар жагындагы бурул бээ. Ушунун балдарынан алгыла.
zor ekan. Ondan çakmak adımlar okşaydı. Bu Ayştam'daki ilgerten жылқышы bular. Düşüp dur уже. Karabildin balası eken de. Karabildi bilesinger bu. Karasudan çıkan Karabil. Oşonun balası var ülkesinde. Olardağı. Ova oldu. Koy beriş gerek. Kovanı çağçayım mı? Aldığa düşüp ketip kalsa sonum olur. Ça. 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 Haydi. Haydi. Sultan çık. Haydi aldığa düş. Ça. Ha gitti canavar. Ana ayır aldığa düştü. Maşallah. Görmedim. Gittiler bak sen çat çıktı görmedim ama. O 5 tane yukarı. Прямо сазға барса керек бұлар. Кеттен алдыға түшіп. Баш ибегенін өлтірі қажет бұл. Ча! Ча! Фиу! Фиу! 자. Keyingi жылы Sultançık'tan көп құлындар түсін, ha? Erkek. Öz негізі erkegin ele julquna өрөз. Bunday аттардың uğurğaçılarını alış керек, ta? Burul beyim ağa jaktı da. Burul beyim var eken go? Sonun bey eken da. Ova жақсы bu geç tuyta жылдан çek. Ha. Tuttur. Çayla da tut. O iyinin 10'unda tut. Iyinin 10'unda iyildin dedinde tuttur. Ha, qanchani tudu o'sha be? Hozir nosu. No 3-cü qulun bazı bu. Ha, tusa 3-sini tuytdagina. 4-cü tuytuza. Jash ekanda. Jash be. Al çoңғаш қаттың қызы да шөбе. Ha, To'xtat bu. cho'ng'ashqanim. Bo'ldi, o'shal yerga borib. Sultançık canlar. Bu 3-cü yıl qo'yilib o'tadi o'shanda Sultançık. Suvga jatdi go. Yaxshi o'ldirasiz. Ha. Ana. Yağına jatadi. Post yağına. Likoz. Astasat. Oo, jol changib ketdi. Toz. Aytardi.
Vallahi. Oldu muna? Oşol жерге барды, ошол жерден yürüp ал жер сааз. От жакшы, суу бар. Бу мына жылкыда жүрөсүңөр да эгиз тууганды көргөнсүңөрбү? Ооба. Барбы, а? Бирге туган егиз. Ana oğlum. Siz жылқы жем аман есен адал отун берсен, жақсы төлüm берсен, сағадағы жан төлөсү ишиңе ий келек. Дайым ошентип элдин керегине жарап, элдин кызматын кылып жүрөр, ишиңи алгалай берсин. Аллаху акбар. Мына адал отун берсин, жакшы аттар көбөйө берсин.